siphume siye estradini sohasela. So ngalesikhathi le icala kwayo iCovid bese sibalekile umsebenzi wethu la ukuthi manje kahle kahle angeke sathola manje isalary kubantu because kushutha emahlayini ethu ngibantu ukuthi manje basinede umsebenzi maphathi wedding malobolo kanjalo even nema pictures la kunema function khona. So sathi sibalekile kanjalo nje wathi lelinye lemalanga ngacabanga ukuthi no man because equipment ikhona la endlini yini lengayenda ngathi mangihlele sibuka iTV because ngumuntu ongayithandi iTV kakhulu kwafika lecebo nje ukuthi no man ake sejardini lapho manje ukuthi manje soba busy ngemabloom so busy kahle kahle ngengathi alright siphumile sengumndeni so busy ngengathi kwafika lecebo lathi no man ake ngithathe icamera ngoba shaya emavideo nyana uyabo like toba kusikhumbuzo ukuthi man even yona ke iCovid noma ngasitha 5 years isethe 10 years because besingathi ukuthi iyophela nini uyabona and iyophela makenjani. So ngasho ke ngithathe icamera ngibashoot lapha ema clip ngihamba ngo-editor. So like uma ngi-editor kuvuka ingcondo ukuthi man no although sise Covid savalelekile ngoba neyathi nani amasotsha bekashaya ngaleso sikhathi leso ukuthi ngaphume ejardini nje uyoba nenkinga uyabona sibakatene sekhala ngathi why ngayini podcast